Kuki lalhulupsinga manarga kwa mana lalonbagidamagta nongmai kapsinkhibani ningthaujam Robin Kowamioi amagi Wangjing Bazar da leiba dukanda nongmai kapsilambagi matangda Kangleipak Communist Party KCP na wafam khara thamlagli aina thingkrabalup asigi Information and Publicity Relations Secretary and Punsiba Meitei nu kuyak piduna thadorpa serol amana hai ningthaujam Robin Kowamioi ama Wangjing Bazar da leiba dukanda nongmai kapsilamle hairiba thodok adu party asigi comrade sing na sathakibani Robin na Kuki lalhulupsinga manarga kwa mana lalonbagi syndicate amada saruk yaduna leiri paisa khara hena phangnaba honabada mahakna hairiba syndicate aduga thobal amasung kaksing distributor dagi thodang loduna lagli serolasin hai mahakna yauriba syndicate asi Churachandpur amasung Kangpokpida leiba Kuki zone narco terrorist group singda lupa khaujau piduna Kangleipakta kwa mana zarda amasung athai mai ka bani sagi polam sing supply tawribani Kangleipakta Kuki zone narco terrorist sing na kanglukki oiba lancha thabang amragli basi asigumba syndicate sing asina lepanaidana piba paisa mayam adugi matengna sagalakpa power aduna ni haibada haiman bathogloi sentong khara yamna phangnaba honabada asigumba syndicate kharna purupki oiba interest ki mayokte lepli haibasu yai haina serol asina makha taragli ningthaujam Robin hairba mi party na pibu warning gi matungda fawa sendong sauna phangnaba honabada leibaki mayokte leiriba syndicate aduga satminariba mi ama oibana mahakpu makhongda kaptuna waraknabagi standing order leiribani adu masa phangdabadi atopa mi sogloidaba mawongda mahaki dukanda oina nongmai kapsilambani hojik sum hakpo cherakpinaba party ki comrade sing adumak sem saduna leiri haina so serera sina makha tana phangdora kidnappers singi makhutagi mi ama country senaba Bangladesh macha mari fare Bangladesh tagi Bharat ki ngamkhai manungda sangsilagna mi ama kidnap tawramba Bangladesh police constable ama yauna mi mari police na amadi BSF ki kanguna phagat kre phajinduna thamlaba mi aduna kanbangam kre miyamna irang horoktun police ki makhutagi Bangladesh macha sing adu phubagi tawdokta sok apan nang kre hairi ba tawdo asing arang Meghaloi ki South West Khasi Hills tathoki bani hairi South West Khasi Hills ki Superintendent of Police SP Bandra Palang Jaiwana phungdokibada thasigi nipan ge ayuk pung nipan room taba matamda rongdagai village ta leiba dukan amada makhota kulai paiba mioi nipan mapan lakhiba ge loina dukan adugi nakal da hiptunu leiba balsrang e marako sahi kunga mathoirom suraba mioi amma pharga puki loina na mahak ki makokta nungmaina nambaga loina dukan adugi mapugi phone number pina ba ki hanki madugi matungda mioi adugu makhutta tawil na punsillaga matung new rongdagai village ta pubaga loina na mafam adu hatnaba thorang tawrambadagi mioi aduna mafam adudagi nanthoktora chelaknaba matung manak nakpada leiba yum amada sensinbaga loina na thonglon sinduna leiki hairi madugi matungda mioi sing aduna tanarakpaga loina na yumgi thong aduda nongmai round ama kapsilakpadagi manungda leiba balsarang e mark yum adugi nakal da sen khinaba honabada mahaku mioi sing aduna pharaga phuki yum adugi mioi sing na phupudagi soglaba balsrang e marak medical treatment pinaba khangan ki hairi ayuk pung ani ga minute taraga mangarum tarakpa matamda police na paw adu tabadagi mahum aduda sangsilba matamda mioi sing adu mafam adu thadoktuna khonjai village ta lebe yum amada sensin khibadagi police ki kangbuna nongmai round ama kaptuna mioi sing adu lepna khangan ki adu bu lepa leitana manak nakpa umangda sensin ki hairi mafam adu operation sa thama matamda singjang ama screwdriver ama wireless ama mobile phone ama sel khara amadi Bangladesh police constable amagi I card ama phagat pungam khi haini makata nangarang ayuk South West Khasi Hills police BSF amadi local villager sing yauna umangi saruk adu sathakiba operation da Bangladeshi national mari phagat pungam khi faraba sing adu di Jahangir Elom sahi kun manga Sen Hussein sahi kuntra Mehfuz Rahman sahi kuntra manga amadi Marufur Rahman sahi kuntra gani thoi kawi hairi Marufur Rahman Bangladeshi police constable ni hairi August tara gani thoi India gi humdra gani pansuba independence day numit ke upung manga dagi numthin mari pawba manipuri pumba general strike lauthokle NRFM lagleba August tara ga manga 2025 India gi humdra ga Nepal lak suba independence day manipur numit asigi thorom miyam na pangthok piganu numit asigi upung manga dagi pung mari pawba manipuri pumba general strike thamle mai ising ana laing media natana athingba asi miyam na thugai biganu haina aina thingraba manipur gi lal hol khong oba national revolutionary front manipuri NRFM Central Headquarter gi Information and Publicity Secretary gi Thaupuriba Sanajaba Meitei ni kuek piduna press ta thador paserol amana hairi serol asin hai Manipur ni India Union da yaw ki basi India na nampu taw ki bani hai ba sumba oiba na ngasi su Manipur miyam na khwaji gi awa mek na India gi victim oina hingliba mahing asina asumba khudam oi halengdana India na manung tamna Manipur khunai miyam gi malakta loilam lainga ki sahi humtraga tar chupna sathali kunai asibu nakal khudingda सबसिन दुना मलेम लेमाय दगी मरु फंगना मथना बले पलाइतना खुद थरगली अखोय की मणिपुरी मरिंग तमना पालक पलाइबाकनी अखोय
ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯁꯨ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯧ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯕꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯣꯠꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ 63 ꯁꯨꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯧꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯑꯔꯣꯟ ꯑꯐꯣꯡ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥꯠꯇꯅ ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯦꯡꯗꯨꯅ 2025 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ 2023ꯒꯤ ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜ ꯆꯤꯛꯊꯠꯇꯨꯅ ꯊꯨꯗꯦꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯂꯤ May 3, 2023 ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯜꯂꯦꯞꯐꯝ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯍꯟꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯅꯩꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯕ ꯑꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯈꯔꯅ ꯅꯝꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯍꯟꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯦꯒꯥꯏꯖꯕꯒꯨm ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,190 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯈꯤ ꯄꯍꯜꯒꯥꯝꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯃꯤꯆꯝꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,190 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 23 ꯍꯧꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ 150 ꯔꯣꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦ ꯅꯣꯡꯊꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,190 ꯔꯣꯝ ꯃꯥꯡꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ECI ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ 65ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट एफिडेविट अमा फाइल तौदुना फोंदोखरे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ना बिहार की इलेक्टोरल रोल दगी लौथोखरबा मियोइसिंग मिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग बुट की ममिंग याउना तोखाइना फोंबिनबा सुप्रीम कोर्ट वाखलाखरबा मतुंग इलेक्शन कमीशन की वफम असि फोंदोखिबनी फिल्म शूटिंग लेपिरगा मपोक नुमित थोरमदा सरुक याबियु फिल्म फोरम मणिपुर लमदमसिगी फिल्म एपेक्स बॉडी अम ओइरबा फिल्म फोरम मणिपुरी लिंखटखिबा सही 18 सुरकपगा लोइनन लागलिबा ऑगस्ट 19 इराई नुमित के नुंथिन पुंग अमगा मखाई ताबा मतमदा मणिपुरी स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी पैलेस कंपाउंड इम्फाल की ऑडिटोरियम फिल्म फोरम मणिपुरी 18 सुबह मपोक कुमन थोरम पांथोलगनी हिरम असिगी मतंगदा फोरम असिना थादोरकपा चेरोल अमना हाई ऑगस्ट 19 बन ब्लॉकेट अमदि जनरल स्ट्राइक तौबिदनबा अपील तौजरी थोरम अस हेना माई पाकना पांथोनबगिदमक्ता फिल्म की लमदा थबक तौरिबे सिले नाउसिंगना नुमित असिदा फिल्म शूटिंग म्यूजिक वीडियो एल्बम शूटिंग वेब सीरीज शूटिंग अमदि अतै फिल्म ग मरी लेनबा थबक थौरम सिंग लेपिरगा मपोक नुमित थौरम असी सरुक याबियु नुमित असिदा फिल्म फोरम मणिपुरी कॉन्स्टिट्यूएंट गिल एसोसिएशन तरागनी थोइना मपोक नुमित थौरम असिगा मरी लेनना इंटरटेनमेंट प्रोग्राम अमसु खुदोल तमगनी हारी फिल्म गी लमदा थबक तौरिबा तोंगान बको कॉन्स्टिट्यूएंट गिल एसोसिएशन तरागनी थोइना पुलक एपेक्स बॉडी अमोइना फिल्म फोरम मणिपुरी सेमखिबनी हाइना पल्लदुना सेरोल असिना हाइ कुमजा 2004 दगी अगस्त 19 दगी लिंखटखिबा एपेक्स बॉडी असिदा यावरिबा गिल एसोसिएशन तरानी थोइ अदुदि ऑल मणिपुरी फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर एसोसिएशन सिने आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन एसोसिएशन अपुन मणिपुरी मतम इसे कंगलुप सिने डायरेक्टर्स गिल मणिपुरी सिने राइटर्स एंड प्लेराइट फोरम मणिपुरी सिने एक्टर्स गिल मणिपुर सिने एडिटर्स गिल मणिपुरी ऑल मणिपुरी सिनेमाटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑल मणिपुरी फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन सिने कोरियोग्राफर एंड डांसर गिल मणिपुर सिने मेकअप आर्टिस्ट एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर गिल मणिपुर अमदि ऑल मणिपुरी सिने इक्विपमेंट एंड हैंड्री एसोसिएशन नि हाइरे इंडियन पेनकेक सिलोट फेडरेशन मिरें मखादा लद्दाख पेनकेक सिलाट एसोसिएशन सिंधुना लद्दाख की लेहदादा लेबा NDS इंडोर स्टेडियम द ऑगस्ट 2 दगी 5 फाउ इंडिया के तोंगान स्टेट यूनियन टेरिटोरी अमदि सर्विसेस यावना टीम 30 सरुक यादुना पांथोखिबा मपन सुबा जूनियर एंड सीनियर फेडरेशन कप 2025 द मणिपुरी सानारोसिंग गोल 5 अमदि ब्रोंज 9 पुन्ना मेडल 13 लौरखरे फेडरेशन कप असिगी जूनियर मेल सेनी आर्टिस्ट की सोलो क्रिएटिव तखेलंबम गोकुल मितैना ब्रोंज मेल गंडा डबल कैटेगरी द एलांगबम अतोंब मैतै अमदि थंगसम अबुंग मैतैना गोल जूनियर फीमेल सेनी आर्टिस्ट की
ꯇꯨꯡꯒꯥꯜꯗ ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤꯅ ꯒꯣꯜ, ꯁꯣꯂꯣ, ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ 39-43 ꯀꯦꯖꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯑꯃꯃꯝꯒ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯗꯜ 3